te mentang na tu kana lani kasturi kajung uwe ubriu bariu spa bha po kari India uta ude u Anil Ambani laong une u Anil Ambani hakipor kibalalek no ude uwe ubriu bariu spa bha po kari India bat hapo kapertheiru na tip uba ude uwe ubriu ubabet ubabiang bat ubariu spa bha bat long balei ba uni u Anil Ambani kalalong ubriu baduk tam haduk kini kisngi kipor kibamenta long ba kidau kilong ba uni u Anil Ambani nadu ba usimti ya kakam kajung ukupa hakabaya dei ya karilan kaba ukupa ujung u laklat no usnem arjar san batlong ula simti no uni u Anil Ambani batlong kadbadang yat kisngi kipor haka jingtrikam kajung u ya kene ka kompini rilan long ba kadbadang yat kipor long uni u Anil Ambani uyo ya kalat kakabu ya kaban bei pisa nang ne ban nang tai bat long kadbadang yak kisngi kipor ula yoru ikaban shim ki ramet ki lon napo ki bang chung kari China bat long kadbadang yak kipor kia kakam lani ka kompini ki chung u kalanang hier arsut bat long de halor kani ka benta uni un Anil Ambani hadin ba ki kam ki chung u kila hier arsut bat kata ka ram ki chung uru kalanang shlei hakata ka bang ke jung u hapo kari China bat long de husnam arjar khat khandai ule yo ye kaban lek ye kaban bishar hapo kaying bishar hapo kari UK bat la ong la phasiu yu hadu new spa new million US dollar bat de halor kene ka benta uni u Anil Ambani u hab ye kaban siu ye kene ka pisa khamtam e hapo ki bang jong kari China bat de halor kene ka benta uni u Anil Ambani nadu ba uhiar kakam kajam kita ginong bei pisa kibahpo kari India yu uru kila kentat no namar ba kakam kajung u kambit kambiang shu bat u Anil Ambani ru ulia thu da kabashai bangam don i issue ya kaban siu ya katakan ram kaba kaying bishar po kari UK kala pthai u ba udai ban siu hadu nyo spa nyo million US dollar hapo kibang hapo kari China te hakne kapor kabamta ngam syam la don sibun ke benta ya ke bani kren uni u Anil Ambani beritang kini kentin ke bekendian Kublai Shibun.